Ajde uzmite telefon. Ajde uzmite telefon. Otvorite nastavci. Otvorite što predivanje. Ili za dvije direktora uđu. A? Ko je upo pojena? Od koga je to? Od Zalogradina. Ajmo svi. Pustimo svima. Evo, ajmo Bora, svi tako. Bora snima, ovo snima. Usi snimač. Ko je unio ovo? Sada. Kako? Koji i pokazuje. Usi snimač. To je pravi. Samo nekoliko rečenica. Svim ženama i muškarcima želim na današnji dan da čestita 8. mart. Danas smo se svi okupili kako bi ozdravili sebi proslavili ovaj svečan dan, poznat kao dan žena. Iako ovdje svi nisu normalni, svima bi želio dugu i uspješnu godinu, a pogotovo vama, naša draga nastavnica. Da ostatak godine provedemo što više u Beladi i Dednjani i očekujemo da imamo što više neopravdanih časova. Mogu da bili primorani da nam što više puštate ta časa da ne bi naprezali vaš mali model. Ali Bože!